Mindən artıq Tatar avulları bilen gımır-gımırga ömür sürgen, yaşatken hem bugünkünde de bizning uylauımızca Tatar avulları, Tatar milletin saklauçu tüp kişi bulup olacak. Bu kileşikler şulay olacak. Şuna göre de mine şuşu minglegen Tatar avullarından kilgen milletteşlerimiz şuşu avullarda bir katlam bulup barıkta kilgen şmekerler katlamı. Elbette bu bizning avullarımızın kileşegi. Zalda şaptı tanış yüzler var, uyuşmacı tekstler de var. Nasıl bir kukluyum çünkü jiyip alıp eyler izlene varıp kaçırız, kozamda dikkin eydi tügül, şuları bilen birge kilip, biri de nindi fikirler yandırıyı, nerselerinde iktibar ederek gereken kileşekte, üst tebeklerinde şu şiş bilen, uyuşturu bile şiirlenir için bu şulay kirege birler. Şimdi bizning şaptığına tübeklerde varlık akile şu hareketinin kıybılçıkları bir neçe yıl ürettikten Çuvastan'da şunday forumlar ötkere başladılar. Ötken yıl başladı Perim Kırayı'nda bizning Almaz Xabayev şunday bu yıl ikinci ötkere şu her yüzünün tübegindeki avul işmekerlerini jiyip anda bulan has problemalarını ortaga salıp sileşiyor hem yolların izlev her tebekkede has bulsan edi, biz şunu telimiz, mında da bulkun bulup, bütün ilge, şu ideya taralığı bit mühim. Biz tübey birlerini, avulunun saklanığın elbette süt yetiştirbilengine beylememiz. Avul bizim birinci prezidentimiz Mintimir Şaymiyev vaktinde etken idi. Her avul üzerine göre bir devlet oldu. Ulçından da her avul üzerine göre bir devlet. Onun turmuşu, onun hucalığı, onun yaşayışları, onun tarihi hem başkalar. Şu an göre de biz şu Tatar avullarını saklav ideyisi bilen başlamayız bu hareketini. Bugünkünde Kongresinin distege yakın konkret proyektleri var. Şular arasında avul işmekerler proyekti, Tatar avulları saklav proyekti, en ütemli hem en dereceli proyektlerin birisi dip atar edim ben. Şu an göre yıldan yıl katnaşılar tövüşçiler var da bara. Birikizde de biz niçettir ügitlep tırba yok, tilide atlayıp turasız. Şimdi şundan da her birikizinin vakıtı şu katli sanavuldu. Yaz jide kübesinin işleri şır başlanar. Lakin şularını yanğa koyup turıp birge kilgensi iken demek biri de yanğıradan fikirler, birideki muhit, birideki sileşinin neticesi var bizde da kirek. Avul kırıntırmış bile yaşay, iç süt yetiştirul bizden gımırga Iraklasılardan kilgen. Sındı yıllarda bir küp tarmaklar barlıkta kilip bara. Bunlar barısı da avulunu yaşattı, avulda yaşlarını birkettiği hem bağların terbiyeli bilen belli. Bizim bir küp misallarımız var, Tatarstan'da bırakılıyor. Çift tebeklerde bireklemine gayle firmalar kurumda bir matırlar silediler. Ben bu seksiyede oturup oturdum. Çünkü yamalık Tatarstan içinde elbette yıllık ilkine başlanma hareket. Gayle firmaları gelecekte üsüş olacak, yerdemi de köp. Lakin en mühimi şu gayle firmalarında terbiye meselesi. Bu temaya başlangan çıkışlar ertege de olacak, bir sıkıntı da olacak. Prezident Kondaşı'ndaki plenar uçuşta. Şuna göre tüm mesele bağlarını terbiyelev. Bağlarını şu işmekerlikle küstatıp üstürü. Bizim bugünkü mekteplerde birinde de beyleniş yok. Hatta şu avulda yaşayıp işlep etken ulaştığı işmekerlerin tecrübesinde kürsüyetlerde bir kimde başında da kildi mektepler bu işlerden bütünle ayrım yaşayırlar. Onun için birinci klasta balanın başında bir güne eydir. Birden devlet imtihanı, şunun bilen şu çır gümürleri ödüp bir de lakin onun indi kileşekte yuvarı okuyuklarını bitirgenden soň avul tırmışı bilen beylenge bir beyleniş kalmayın. Şunu bala çaptan, şu eybet tecrübelerini kürsütüp, şuna üzerine mektep yanı uçastıklarında üstlerip kararga, satıp kararga mümkünlükler biri. Elbette şu sırda, şu bağlarının terbiyesi bu bizge elige yetişmeyin. Bizden
бик күп төбәкләрдә, бик күп җирләрдә, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребездә ярдәм итәргә ашкынып торалар. Менә Фәрит әфәнде әйтте, Кытайдагы Казанга килеп, билим алып, югары уку йортларында билим алган милләттәшләребез инде бүген аларның 40-тан артыгы шушы уку йортларында укып билим алып киттеләр. Казанда калганнары да бар, алар Кытайга кайтып, шусында бизнес белән шөгыльләнүчеләр дә бар. Алар Татарстан белән, Рәсәй белән элемтәләрне урнаштыруга үзләреннән бик зур өлеш кертәләр. Хәтта менә Шенҗенда бу Кытайның бик зур икътисади үзәге, шушында зур татар йорты кырып, шушы илебездә җитештерелгән продукцияләрне шуның аркылы сату системасын барлыкка китереп, менә шушында эшләрдә шөгыльләнә милләттәшләребез бар. Алар сезнең бик күпләрегез белән продукцияны кем күбрәк чыгара, шушы кешеләр белән элемтәгә кереп, элемтәләр булдыруны эшләячәкләр. Файдаланыгыз андый әйберләрдән, без Конгресстан сезгә аларның координатларын бирәбез. Инде килеп, менә авылның мөхите турында сүз булды, краеведлар хәрәкәте, төбәк тарихын өйрәнүчеләр хәрәкәте. Авыллар, менә мин бер генә мисал китерәм, гаилә фирмалары безгә Татарстаннан шушы Самар өлкәсендәге Гали авылындагы тәҗрибәне өйрәнгәннән килеп керде. Менә моны турысын әйтеп була. Шушы Гали авылындагы эшмәкәр, анда муниципаль берәмлек җитәкчесе бар иде, ләкин шушы эшмәкәр Расих Латыйпов урынны җәннәттә булсын, ул 1-2 ел элек вафат булды. Менә шул кеше авылның формаль булмаган лидеры иде. Авылның тарихын, 500 еллык тарихын архивлардан казып чыгарып, аңа китаплар чыгарып, шушы бәйрәмне, зур бәйрәмне оештырып, халыкны ничек менә бер юнәлешкә беркеткәнен күрсәгез шаккатырлык. Халык 2 ел эчендә шушы Татарстан президенты чакырып, бөтен Россия татар авыллары Сабантуен үткәрергә әзерләнде. Беренчесе шунда булды, хәтерлисездер. Менә шушы чорда 2 ел эчендә авылны конфет ясадылар. Авыл халкы бердәм булып, юлларга ташлар салып, анда кыймаларны яңадан кырып буяп, йортларны бизәп, авыл шул хәтле матур рәвешкә керде. Бу менә бер кешенең кешеләрне инандыру сәләте, кешеләргә үзенең йогынтысын булдыру сәләте, һәм әлегә хәтле безгә кереп җитәлмәгән кооперация системасын булдыру, анда авыл гүленеп киткән кемнәр нинди төрле шөгыльләнә, кем яшелчәлек белән аны үстерә, кемдер аны сата, кемдер алар өйләреннән генә алып китәләр, анда фураларга тияп, һәрберсе өеннән генә сата, базарга барып та йөрми. Менә шулай кырылган кооперация системасы үзләрендә булдырган бик булган авыл. Бер генә әйтәсем килә, шушы авылдагы диннең урыны. Менә уңышлы татар авылларында дин, безнең милләтебез дингә шактый күчеп бара, Аллага шөкер. Мәчетләр инде бик күп авылларда, бик күп җирләрдә яңадан торгызылды. Эшмәкәрләрнең авылдагы дингә ярдәм итүе табигый, һәм әлбәттә шушы дин әһелләре белән, имамнар белән берлектә тәрбияне алып барсак, киләчәктә безнең авыл җирендәге мөхит үзгәрәчәк, Алла бирсә. Бу бүгенге без инде шушыны күздә тотып татар дин әһелләренең, имамнарының форумнар уздыруында проект иттереп киткән идек. Ул инде шактый дистәйләрдән артык бара безнең. Һәр елны 1000-нән артык имамнар бөтен ил буенча Татарстанга җыелып, менә шулай бик матур киңәшләшеп, бу нигездә безнең шактый дин әһелләренең бердәмлеге артты. Без моны уңай бәялибез һәм әлбәттә киләчәктә авыллардагы безнең эшмәкәрләр булган катлам, менә шушы авыл җирендәге мәктәпне бергә, дин әһелләрен бергә берләштереп, тәрбия мәсьәләсен тагын да югарырак дәрәҗәгә куйырга дип уйлыйм. Без әле иртәгә аралашачакбыз сезнең белән Әлки районындагы безнең эшмәкәрләрнең тәҗрибәсен күрәчәкбез. Инде берсе көнгә без президентыбыз катнашында пленар утырышта чыгышлар тыңлаячакбыз.
Eğer de fikirleriniz bulsa, yazıp jiberesizmi, orundan tırıp aytasizmi, siz Kazan'da tınlap oturuşuna tügel, belki yüzünüzünü köşetler için, yüzünüzün fikirlerinizi çiğitkirir için, rezolütsiya kirtir için, bizning bu işleytirgan mekanizm. Her yılını yangıragan fikirler, yama fikirler, bu ministerlikler tarafından da, hükümet tarafından da isepke alınan tügel, bu Prezidentinin imzası bilen, imzalarını protokol rəvişində ministerliklərə yütələrə tiyişli ittirib göstərmək olaraq işirirlər. Şuna görə də, əgər də tüplü fikirləriniz bulsa, bilimler oturuşda bilirgen mümkün sıralarını da yazıp jiberseniz de olar. Bütün Tatar Kongresi isminden sizge oңuшлар dilerim hem elbette biz gelecekte de şulay birden bulup halkımızın ruhi baylığın, muhitin, Tatar avulların yaşatı, saklav, üstürü meselesinde birden işleriz diye ümit rahmet sizge. Rahmet katları da var. Tapşırık etsekleriz. Buluruz. Çünkü bir gezi yılışmamız iken bizge zurdan rahmet edebilirge tiyişmiz. Tatar milletine küsetken olu hizmetleri için bütün Dünya Tatar Kongresi İçtimai Birleşmelerinin Halkara Birliği medali bilen bir Krayi Barda Municipal Rayonu Başlığı İbrahim Sergey Mühnihanoğlu bilekleri. Şulay üstelikli bülek. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin rahmet hatları bilen bülekleneler. Tüben Novgorod ülkesinden şahsi işmeker Azimov Enes Şamilulu. Bilmanov Damir Fenüzoğlu, Başkistan Respublikası. Başlığı Multi Respublikasından Mecitov Ferdinand Gülmegayan olu bileklerine. Sabiryanov İlnur Ahkamoğlu, Başkistan Respublikası. Şahsi ismeker Çuvaşi Respublikasından Hidayatullin Nebiullah Semihullah olu bileklerine. Şahsi işmeker Kesen Fermi Kucalığı Başlığı Şehidov Rifat Raviloğlu. Bienvenido.